Alo turabasuhuje abakunzi bacu ba Kuramya TV One. Uyu munsi tubateguriye ibiganiro nk'uko bisanzwe, tuvuga ngo ahantu hose muri turabasuhuje, amahoro y'umwami Yesu abane namwe, kandi abantu bafite ibibazo tubabwira ngo mwihangane, mu buzima niko biza bimera, niko biza bigenda. Uyu munsi twabateguriye kubazungurutsa umujyi wa Nairobi kabisa, abantu aho muri bose mwitegure tubatembereze umujyi wa Nairobi. Hano tutangiriye Kasarani, turazamuka tugere aho bita za Roysambu, dukomeze paka kabisa tugere mu mujyi wa Nairobi. Abantu bose batazi Nairobi, aya ni amagorofa ya Nairobi, aha tugeze ni kuri polisi ya Kasarani. Ngiki ikigo cya polisi hano mu kuboko kw'iburyo. Murabona ukuntu Nairobi kabisa hameze, harubatse ariko icyitwa isuku ico ni ntaco kabisa. Harubatse ariko imihanda, umwanda kabisa ni wose. Hatandukanye no mu Rwanda abahazi. Ngaho abakunzi bacu mukomeze mukurikirane video, kandi turabasaba gukora subscribe, share, comment, ntimucikwe kabisa. Turi kumwe sawa. Ngaho mukomeze kandi abakunzi bacu batarakora subscribe, turabasabye kabisa mukore subscribe, dukomeze dutere imbere, dukomeze tuzamuke. Murakoze. Waza ngaho. Ahangaha tugeze Roysambu, ko turazamuka hano ku kiraro cya Roysambu kabisa. Abatahazi ngiki ikiraro, imodoka zimwe ko ziranyura hejuru izindi hasi. Ahangaha imbere naho bita kuri TRM supermarket kabisa ikomeye muri Kasarani. Hano tugiye kwinjira muri highway. Abantu batazi highway, ni imihanda igera muri 5 ifatanye, side imwe, zimwe zimanuka, indi side nayo izindi zizamuka. Ngizo kabisa. Hano tugeze kuri stade ya Kasarani, stade ya mbere muri Kenya yakira abantu 60,000 bicaye kabisa. Ngiyi hano mu kuboko kw'ibumoso, ngiyo turayizuminze, ngiyo. Abantu mukomeze mukurikirane kandi mukore subscribe, share na comment. Dukeneye ko mukomeza mutwereke ko turi kumwe kabisa.
kabisa, abahungu b'Abarundi nk'abo bakora icyo bita amandazi, bacuruza amandazi n'icyo bita kahawa hano Nairobi. Aha ngaha turazamuka, uyu muhanda twari gukomeza haruguru uzamuka, uragenda ukakugeza ahantu bita Isiri. Isiri abantu bose baba Nairobi barahazi. Isiri murabona haba imyenda y'amangazini. Turakomeza tubereke ibice bitandukanye Nairobi kabisa, ku buryo umuntu uri gukurikirana ino videwo birasa nkaho yibereye Nairobi, wahita uhamenya nubwo waba utaraza. Mana we. Turakomeje hano tugiye kugera aho bita Kariyoko. Kariyoko ni isoko ry'Abamasayi bacuruza inkweto, bacuruza ibintu by'amasaro. Abantu kabisa bazi Nairobi hano ko murabona tugiye kugera aho bita Kariyoko. Uyu muhanda ukomeje straight ugera ahantu nyine nawe uragenda ukongera ugasubira hajya twavuye Isiri, kuko imihanda igenda izunguruka. Wakata no mu kuboko kw'iburyo ukaba werekeje mu mujyi indani Nairobi. Ngaha tugiye guhita dukata mu kuboko kw'iburyo
ukomeje hano straight ubwiye isiri, ukase hano dukase mu kuboko kw'iburyo, ugiye mu mujyi Nairobi. Urabona ubu dutangiye kwinjira mu bantu benshi sasa muri ka kavuyo ka Nairobi. Abantu batazi Nairobi nguko uko haba hameze, Kariokor market ngiyo turayitambutse, ngaha hano imbere murabona amabido hano hirya baracuruza, ngiyo turayizuminze isoko ya Kariokor, isoko ya Kariokor ngiyo y'abamasayi, inkweto z'abamasayi, ibikoresho bitandukanye by'abamasayi ngibyo ngibyo, turabibereka neza kabisa. Ukeneye inkweto y'abamasayi, ukeneye amasaro hano, ukeneye bino bidomoro by'amazi, twavuze uyu munsi turabatembereza umujyi wa Nairobi kabisa. Ba bandi bibaza byinshi ku mujyi wa Nairobi, uyu munsi kabisa turabatembereza. Murabona ukuntu imodoka zaho ziba zimeze, urabona ibintu baba barashushanyije, izi ni ingagi baba barashushanyije hano kuri iyi modoka. Dore ngabo icyo ngicyo bita mukokoteni, ni ikintu bakurura bashyizeho imizigo, turayitambutse. Ngaho twinjiye mu mujyi wa Nairobi, ngiyo jamu yatangiye.